Nga TV West tukichero mu cyaro cya Ngango ahigo duyi na rukutura nuko kushanga ro kwinuka aho abiragire kutema bibingo Goodwin asingira higure byuzu bya senior yakana na result 1 bit nagira ngo masiko gukweyongera higure tagine kamame bambe kiyaze kufembera yiza yaba mukubi agenda kuri munonge mbera bambe zagenda kuri munongo mukanya naberi iberayo na muto wanje umunyamba wazo mwiza yansanga yewe nandukubi mbere tarije yambuza kuta kushoma amugambire cyabiro nuko kungereza bambe nkazo umusekendero hagati ya tamutuba nagira ngo kweza sini yakanagabirga rya mino garuguru ahabo kuba nebindi biyetagwa biri nabatabine mbera zubezitoro nomwa himbeni mpakasasha mbeni nko mbeni ndara yisomero kunka kubembwika kubebwa breakfast nara abantu mbanywiseza kayesu kubatananya nantagine bampaka tumane nagenda ntine muna nashukume nyimpura nagira okusasa Goodwin nashaba nyamba bazo kumukwatiraho akeyongera yo muhaya ati akayikize kiroti cyo kuba engineer nani shabantu nanye nasomaje erevo najumaranye nanye kana kubanka nka engineer nkabe ni nyamba banda abarukubi nkanya nyina wa Goodwin kuyafire Goodwin yagumanishe owahindukira intabo yago abara kugira ngo nekaramu nkegita kajumuha hati nyo muntu wena arkureba TV West ni nkushaba no mutuma ogucurire ni nkushaba wo yino bushobozi rahanga yakwire sente ninga akakwereza umutuma go kuyamba nanimba shaba ngo munkwatara har Goodwin aho kwa Goodwin ni mureba mu kintu cyo mugasho munonga nanyenye nkatinka tahize ndiyo kwe ninye yiya tinka wine mu rumo stable kunka ningezaho buri cyo nakure ngo namukwatara because ni imanya yabashomere naza kurugama ikintu cyama naza kuyamba family yabo tubashomere okwera Goodwin no basakurabira hanamba Yesu eya not mushanju mwendemwe nkaga na mwenda 23 eya Brian washaba obire na mukwataraho omugandi obutwiriro kumurika kwa senior ya katano abaziro mu district ya Mbarara bashabirwa kutwara abana mu mashomera go barukubasa na munonga ga government okushaba okukwirwa yo Arnold Tairwe orukure byo bwegeso mu district ya Mbarara amukoro go kurongora beje abakozere kurunjo mbigezo bya bya senior ya kana ababucero Seed Secondary School mu rubucero Kashari kandi abahirwa umfarasi okwerwaho mu kushoma senior ya katano yena umushomeseze mu mashomero agarukumaho edga ya takapande tumalaka somere bubi bucero Seed School is here to stay agamu somera gaketo iri gatandikire nagaza kugwa ungabuzo Seed School neza koraje kani shine gopcha ngwana hol bakufanya usakai umhaya yes exela ngwashanga ikuza ekisha ukashanga kuza failures inabantu mwa bakafunga certificates kungawa bona bakufanya kungachi certificates echo mukisho mutano omwaka ogu 2026 twirworsa urwo kubasa kutandika ho haya ningashi elevo omishomerere nabwo echo ntugumiza muno twigabazire abarukumanya omutindo go bwegese abarukumanya echo barukwenda muturetera abana twetebekanise kubashongora okurugera harmori nwagabani yabawe orumukuru wishomereri abana bo nigani 10 abashitamire byizo by'umwaka uguhire bakira higuru abana bitubona abana igani 10 abakorira ishomereri basinjira higure byizo byabo bashohora kurungi bashohora mu result 1 tutandikiro senior ya katano twatanise n'abembezi bishomero universities n'abashomesa nabo buciko na nitabembezi abakansara n'abakira muso na tantrack twagira ngo abazire mbwe no guno mukisha abana babemba zahari n'ikindi akasente mutwara abana gume kubateka kugira ngo abana bashome mu senior 5 reka abana bita baturana batamburana bazahari manyasi School ko kumuretaho akasente no twara y'ubwaye isima bashomesa banje the teacher na staff yabo kwatanisa bakabasa kutegesaje. I managed to do my UCA exams and I managed to score a result 1 and I promised that I will join HS. Ishomereri rikatandikaho mu mwaka gw'2022 rukombe kwa government ya Uganda ukwera abana babiri batinaho kushomera kandi hatibina abana barukurengo mu 500 inda Aidan Bataringaya hamwe na Susan Charsima.